सरकारान ABVP हे विद्यार्थी संस्थेक 10 लाख रुपया दिले असे कळून आयल्या उपरांत NSUन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचेर पक्षपाताचो आरोप केला। विद्यार्थी वेंचणुकेत मुख्यमंत्र्याचो हात आसा असोय आरोप तांणी केला। पळयात, हालींच सोंपिल्ल्या राज्य विधानसभा अधिवेशनात भाजपा फुडारपणाखाला गोंय सरकारान 2020 ते 2023 या काळात विद्यार्थी मंडळ ABVPक 10 लाख रुपया वाटल्यात अशी माहिती मेळ्ळी। ABVPन विद्यापीठाच्या वेंचणुके खातीर विद्यार्थ्यांक भंय घालपा खातीर पैशांचे वापर केल्ल्याचो आरोप NSUन केला। विद्यार्थी वेंचणुकेत मुख्यमंत्री सावंत हांची आरोपीत भूमिका हाचेरय तांणी प्रश्नचिन्ह उबे केला। तशेंच NSUन गोंय विद्यापीठाच्या कुलगुरूचेर ABVPक तेको दिल्ल्याचो आरोप केला। आता पयर आनी नोटिस आयला चौथी एक इलेक्शन 4 नोटिसी आयला। आता ह्या नोटिसान सांगता ते as per the directives received from chief minister, as per the directives received from the chief minister, it is hereby notified that elections will be taking place. What role chief minister has in the internal college elections? राज्याचो चीफ मिनिस्टराक कॉलेजचे इलेक्शन कितें संबंध? तो चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द स्टुडंट इलेक्शन। तो डायरेक्टली प्रिन्सिपलाक फोन मारून सांगता की आपल्या भुरग्यांक कशें करून अकोमोडेट कर म्हणून। जे भुरग्यांक धमकी दिताले आनी त्या भुरग्यांक तेंच्यांनी भायर दवरलेलो, आता चीफ मिनिस्टरान ताका भितर हाडलो परतून। तो चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड एंड चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड दिस वाइस चांसलर टू कॅन्सल दिस इलेक्शन। आयज सिद्ध आता ती जाल्ली ती असेंब्ली एक क्वेश्चन प्लेस केल्लो की the details of total amount spent by the government for the publicity and advertisement of various schemes from 2020 to 2023 त्या हेतून आम्ही जेन्ना चेक केले अंडर द पब्लिसिटी डिपार्टमेंट which is a minister headed by chief minister अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदाक 10 लाख रुपये दिला। 10 लाख 10 lakh rupees has been given from the treasury to अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आणि खूप नावां हांगा आसून आमचे डेली न्यूजपेपराच्या आमचे डेली सोशल मिडियाच्या तांकां हाकतो बिकॉज दे एडवर्टाइज। पण व्हॉट ABVP इज डुइंग? ABVP इज अ स्टुडंट पॉलिटिकल स्टुडंट ऑर्गनायझेशन आणि तो स्वतःच ऑर्गनायझेशनाक 10 लाख दिता and this money is being utilized to threaten the students to do ruckus in the institution and for the election purpose. This is a national leader of BJP. आमचो पयलीचो गव्हर्नर जेन्ना हेंच्यांनी स्कॅम काढले प्रमोद सावंताचेका ट्रान्सफर केलो, ह्यो कितें म्हणटा तो पळया। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर चुने गए उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो बिना संघ के कनेक्शन के चुना गया, और उसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो एक कॉलेज का प्रिंसिपल होने के लायक हैं। आप लिस्ट मंगा के सब करते हैं और बन गया वाइस चांसलर। मेरे यहाँ भी आए कम्युनिकेशन मेरे पास भी आए, मैंने PM को भी बताया। वैसा ये लोग आ जाते हैं कि DC बनाओ इसको, मैं कुछ नहीं DC की फोटो देख लेना, बाकी ये तो दिल्ली सपोर्टेड ना, मैं तारीफ करूँगा अपने। तो ह्यो कितें म्हणटा द एंटायर सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आनी कितले इंडियन युनिव्हर्सिटी आहा न्हू, द वाइस चांसलर अपॉइंटेड which are linked to RSS and ABVP हे तो स्वतःचो लिडर म्हणटा। आणि आमकां दुबाव आहा की ह्यो आमचो गोंयचो वाइस चांसलर ही इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ देम and he was an ex ABVP member. कित्याक म्हणटा आमी हे पळया, जेन्ना खंयची स्टुडंट ऑर्गनायझेशन वयता वाइस चांसलर मेळपाक ते मेमोरंडम दिवपाक वयता, खंय तो इशू मांडपाक वयता, पूण ABVP तांचो ऑफिशियल प्रोग्रामाचो पोस्टर दे रिलीज इन द हँड्स ऑफ वाइस चांसलर। पण तो वाइस चांसलर तेंचो स्वताचो प्रोग्राम ABVP प्रोग्राम रिलीज करता, तो मेमोरंडम ना तेंचो प्रोग्राम रिलीज करता। पळया तो तांचो प्रोग्राम वाइस चांसलर अलॉंग विथ ABVP। पळया तेन्ना वाइस चांसलर तेंच्या वांगडा आसा, फूल गव्हर्नमेंटूच तांकां सपोर्ट करता आनी दर एक गव्हर्नमेंट कॉलेजचे प्रिन्सिपल तांकां सपोर्ट करता। तुम्ही इलेक्शन घेता कित्याक? तुम्ही डायरेक्ट नॉमिनेट करात मरे। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार।